igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda. Reka tubasuhuze, twizere ko mumeze neza. Nutameze neza, reka twizere ko biza kumera neza, kuko ntabwo iminsi yose ishobora guhora ari mibi. Njye nitwa Ruben Masengesho, nje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira byinshi biri kuvuga mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. By'umwihariko ndaza kugaruka ku ngingo nkuru ziri kuvugwa, mbabwire ko umujura yagiye kwiba mu rugo rw'abandi avunika akaguru mu karere ka Nyanza, aho umugabo yabwiye amagambo mushiki we, none ari mu rukiko. Umunyeshuri yateye ikaramu umwarimu we aramukomeretsa, byabereye he? Nabyo yaza kumenya amano makuru. Kandi ndabwira ko PAC igiye gutangira guhata ibibazo ibigo 76 byagaragayemo amakosa. Hanze y'u Rwanda, muri Uganda, umwanya wa Dr Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga washyizwemo undi muyobozi. Hasi hejuru hagati ya Perezida Ruto n'ikinyamakuru The Standard cyo muri iki gihugu, aho no muri Kenya naho turaza kubirambura tubabwireho byinshi. Muri Venezuela ho ari kuvuga inkuru babaje cyane yuko imitingito ibiri yangishe byinshi ikomeretsa umubare w'abataramenyekana. Turaza no gukomoza muri Repubulika Demokarasi nk'uko tubabwira ko Kabila ngo yishe Laurent Desire Kabila. Ni byatangajwe n'abayobozi mu ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Izo nizo ngingo tugiye kwakira amakuru yacu, reka mu mwanya muto tuze tuyarambura. Reka tuyanzikire kuri iyi nkuru ivuga yuko umujura yagiye kwiba mu rugo rw'abandi avunika akaguru. Ubuyobozi bw'umurenge wa Busasamana ni mu karere ka Nyanza buremeza ko hari umuntu ukekwaho kujya kwiba akavunika akaguru mu buryo bukomeye. Byabereye mu mudugudu wa Rubona, ni mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana, n'ubundi ni mu karere ka Nyanza. Uri ukekaho kwiba ni umuturage wo muri kariya gace, aho bikekwa ko yagiye kwiba mu rugo rw'abandi ibikoresho byo mu rugo nk'amasafuriya, amasahani n'ibindi, yikanga abantu asimbuka urugo maze avunika bikomeye igufa ry'akaguru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye Umuseke ko uriya bamusindagije bakamugeza ku muhanda, maze imbangukiragutabara imujyana ku bitaro bya Nyanza ariho arwariye kugeza ubu. Reka dukomereze kuri muri bivuga yuko umunyeshuri yateye ikaramu umwarimu we aramukomeretsa. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga ko inzego zinjiye mu kibazo cy'umunyeshuri imyaka 18 y'amavuko wakomerekeje bikabije umwarimu umwigisha muri GS Cyanika. Mu mafoto yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, uriya mwarimu agaragara avirirana amaraso, bikavuga ko yatewe ikaramu ku itama n'uriya munyeshuri wigisha Ngiratobora. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bwavuze ko kiriya kibazo bwakimenye kandi kiri gukurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha kandi zibifite mu nshingano. Kuri X bwagize buti umunyeshuri yakomeje gukora ibizamini bye nk'uko biteganijwe. Mwarimu wakomerekejwe nawe yahise ahabwa ubuvuzi bukenewe. Kiriya gikorwa kigayitse cyabereye mu murenge wa Coko, ni mu kagari ka Nyange, mu mudugudu wa Gasake, ni muri GS Cyanika, kuwa kabiri tariki 23 z'ukwa gatandatu 2026. Umwarimu witwa Gakoza Emmanuel wajombwe ikaramu ku itama n'umunyeshuri. Byabaye ku isaha y'isa 9 z'igicamunsi, ubwo uriya munyeshuri wiga mu mwaka w'amashuri 3 yisumbuye senior 3 yasagariye mwarimu we bari gupfa intebe ni mu kizamini yarari gukora. Dukomereze mu karere ka Nyanza tubwire ko amagambo yabwiye mushiki we yamugejeje mu rukiko. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwaburanishije umusore uregwa kubwira mushiki we ko yamwica akamujugunya mu musarane. Imbere y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko hari umusore witwa Eurade Ndikumana wo mu mudugudu wa Gatunguru mu kagari ka Nyanza, ni mu murenge wa Busasamana ho mu karere ka Nyanza. Yari mu rukiko aregwa icyaha cy'ibikangisho. Uriya musore imyaka 31, ubushinjacyaha buvuga ko yabwiye mushiki we ko yamwica maze akamujugunya mu musarani. Uriya musore kandi yabibwiye amaze kujya mu murima wa mushiki we amutemera igitoki, maze asanga inkono y'ibishyimbo bitetswe n'uriya mushiki we ku ziko arabimena, ndetse n'iyo nkono arayimena akoresheje agafuni kari hafi aho. Ubushinjacyaha buvuga ko Erade Ndikumana yashatse kwica mushiki we, agafuni yakoresheje amena inkono. Mushiki we akizwa n'amaguru yirukira mu nzu ndetse anatabaza abaturanyi baramutabara.
Ubushinjacyaha burasabira uriya musore uburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe iperereza rikomeje. Ubushinjacyaha ngo burabisaba bushingiye ko uriya musore yamaze umwaka afunzwe, nabwo kandi aregwa gukangisha mushiki we kazamwica. Dukomereze kuri inkuru yuko PAC igiye gutangira guhata ibibazo ibigo 76 byagaragayemo amakosa. Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta PAC yatangaje ko igiye gutangira igikorwa cyo kubariza mu ruhame inzego n'ibigo bya leta 76 hagamijwe gusobanura uko byakoresheje umutungo wa leta, hibandwa ku makosa yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye kwa 30 Kamena 2026. Ibi bikorwa bizatangira ku 23 Kamena bikomeze kugeza ku wa 10 Nyakanga 2026, aho ibyo bigo 76 bizasabwa gutanga ibisobanuro ku bibazo byagaragaye mu micungire mibi y'imari y'umutungo wa leta. Perezida wa PAC Muhakwa Valens yavuze ko intego y'ingenzi ari ugukurikirana ko buri faranga rya leta rikoreshwa icyo ryagenewe ku gihe kandi hatabayeho gusesagura. Ashimangira ko kubariza mu ruhame atari ugushinja gusa amakosa, ahubwo ari umwanya wo kugaragaza uburyo bwo kuyakosora no kunoza imikorere. Iyi gahunda yo kubariza mu ruhame ni imwe mu nzira zifasha gukaza imikoreshereze myiza y'umutungo wa leta no kwimakaza gukorera mu mucyo ku nzego za leta. Dukomereje hanze y'u Rwanda, reka duhere muri Uganda tubabwire ko umwanya wa Dr Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga washyizwemo undi. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashyizeho Haruna Keyeyune Kasoro nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga, mu gihe Dr Adonia Ayebare wari wahawe izi nshingano atemerewe kurahira kubera ibibazo by'ubwenegihugu bubiri afite. Haruna Keyeyune Kasoro yari asanzwe hari umunyamabanga wa leta muri minisiteri, yahawe kuyobora by'agateganyo ushinzwe ubufatanye bw'akarere. Mu ibaruwa yashyizwe hanze kwa 22 Kamena 2026, Perezida Museveni yavuze ko yafashe iki cyemezo cyo guha Kasoro izi nshingano ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga. Kwa 22 Gicurasi 2026 nibwo Dr Adonia Ayebare wari usanzwe yari ambasaderi wa Uganda mu muryango w'abibumbye kuva 2017 yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda asimbuye Generali Jeje Odongo. Icyakora ntabwo yigeze arahira kuko bivuga ko we n'abandi bagenzi be batatu bagize ibibazo by'ubwenegihugu bubiri. Abo ni Dr Ayebare Kelvin Enchudi washyizweho nk'umunyamabanga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ububanyi n'amahanga, Charles Katesa Musherure wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ibigo by'imari iciriritse, na Dr Lawrence Muganga wari wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu. Bose kandidatire zibahesha kurahira inshingano bahawe zatewe utwatsi n'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Icyakora ibyangombwa byabo biracyasuzumwa, nubwo Dr Ayebare Eshudi na Musherure bagaragaje ibimenyetso bagaragaza ko batangiye kwikuzaho ubwenegihugu bw'ibihugu by'amahanga. Guverinoma ya Uganda iracyasuzuma niba byaba bihagije kugira ngo barahirire cyangwa bakaba batategereza gahunda yo kwikuzaho ubwenegihugu ikarangira burundu mbere y'uko baba abaminisitiri. Ubwo abaminisitiri bashya bujuje ibyangombwa barahiraga, ubuyobozi bwa Uganda bwavuze ko bahuye n'aba bayobozi bashya batemerewe kurahira, ndetse ibyavuye mu biganiro byahawe Perezida Museveni. Kasoro azakomeza kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kugeza ubwo Perezida Museveni azafatira ibyemezo bya nyuma kuri aba bane bandi nyuma yo gusuzuma inama yagiriwe n'abanyamategeko ba leta. Dukomereze muri Kenya, ngo ruri hasi hejuru hagati ya Perezida Ruto n'ikinyamakuru The Standard
cyo muri kino gihugu. Mwuka mubi hagati ya perezida wa Kenya William Ruto n'ikinyamakuru cyo muri iki gihugu The Standard ukomeje gututumba. Ni nyuma y'uko uyu muyobozi yibasiye iki kinyamakuru nacyo kikagaragaza ko kizizwa kuvuga inkuru z'ibitagenda neza ku butegetsi buriho muri Kenya, ariko ko kitazacogora. Uyu mukuru w'igihugu yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ashinja iki gitangazamakuru gukora inkuru z'icengezamatwara zigamije kwangiza ibyagezweho no kumusebya. Perezida Ruto yavuze ko imitwe y'inkuru ya The Standard imwibasira we na guverinoma ye iminsi 5 mu cyumweru itazagira icyo igeraho. Ni ubutumwa yandikiye Gideon Moi usanzwe ari muri banki y'ikinyamakuru The Standard. Perezida Ruto yabwiye uyu munyemari ko niyo iki kinyamakuru cyamusebya iminsi yose y'icyumweru ntacyo byamutwara. N'ubutumwa bwahise bukurura impaka muri Kenya cyane cyane kubera ubukana bw'amagambo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu. Ubu butumwa bwavuzweho mu itangazo ryashyizweho n'umuyobozi nshingwabikorwa wa The Standard Group PLC Chacha Mwita. The Standard yavuze ko ubusanzwe itakwihutira gusubiza amagambo aturutse mu biro by'umukuru w'igihugu kuko byubashywe, ariko ko byabaye ngombwa kubera ko Perezida Ruto yayivuzeho mu buryo bweruye. Iki kigo cyavuze ko kitishimiye ko Perezida Ruto yasobanuye imikorere yacyo, kivuga ko ubutumwa bwe bwakoreshejwe imvugo idakwiye umukuru w'igihugu. The Standard yavuze ko inshingano z'itangazamakuru muri demokarasi ari ukuba ijisho rya rubanda, kugenzura ubutegetsi no kubaza abayobozi ibyo bakora bitagenda neza aho kubakomera amashyi gusa. Dukomereze muri Venezuela tubabwire ko imitingito 2 yangije byinshi ikomeretsa n'umubare w'abataramenyekana. Imitingito 2 ikomeye yapimwe ku gipimo cya 7.2, undi upimwa ku gipimo cya 7.5 yibasiye agace kamwe ko muri Venezuela, ikomeretsa abantu benshi ndetse inasenya inyubako zitandukanye nk'uko ikigo cy'abanyamerika gishinzwe gukurikirana imitingito USGS cyabitangaje hamwe n'abanyamakuru ba AFP nabo babivuzeho. Iyi mitingito yateje ubwoba bukomeye mu murwa mukuru Caracas, abaturage benshi bahise bahunga amazu yabo bakisuka mu mihanda. Ubuyobozi bw'agateganyo bwa Venezuela bwahise butangaza ibihe bidasanzwe by'amage nyuma y'uko igihugu cyugarijwe n'iyo mitingito ikomeye hamwe n'indi irenga 20 yakurikiyeho, bituma n'ikibuga cy'indege gikuru gifungwa by'agateganyo. Umunyamakuru wa AFP yiboneye inyubako y'amagorofa 22 yasenyutse burundu mu gace ka Altamira i Caracas. Hanze yayo abaturage barimo bahamagara mu mazina y'abavandimwe babo, mu gihe abakorerabushake bazamuka hejuru y'ibirundo by'amatongo bashakisha abakomeretse, bamwe basaba amatara yo kubafasha kumurika. Umutingito wa mbere wagize ishingiro ku birometero 21 mu burengerazuba bw'umujyi wa Moroni uri ku nkombe z'inyanja. Hanyuma nyuma y'amasegonda 39 gusa ukurikirwa n'undi wa 7.5 wabereye nko mu birometero 45 uvuye aho ngaho. Ikigo USGS cyatangaje ko uwo mutingito wa kabiri ari wo warukomeye kurusha uwa mbere. Mu rwego rwo kwirinda izi mpanuka, umuyobozi Diosdado Cabello yasabye abaturage kuva mu ngo zabo by'agateganyo. Hanatangaza ko gaze yahagaritswe mu nyubako zimwe na zimwe kugira ngo hatagira impanuka ziterwa n'iyangirika ryazo. Amakuru yacu tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko Kabila ngo yisherura. Desire Kabila ni byatangajwe n'abayobozi mu ishyaka UDPS, rikaba n'ishyaka riri ku butegetsi. Auguste Kabuya, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashinje Joseph Kabila kuba ari we wagize uruhare mu iyicwa rya se wahoze ari Perezida Laurent Desire Kabila hagati y'1997 na 2001 mbere yo kumusimbura. Kabila yiciwe mu biro bye ku itariki ya 16 Mutarama 2001 i Kinshasa. Ku cyicaro cy'ishyaka rye, Kabuya yagize ati, ni gute umuntu ashobora gufata ubutegetsi binyuze muri coup d'etat atabigizemo uruhare? Ntabwo ari ibanga. Kabila yishe Laurent Desire Kabila.
Kuwa gatandatu muri mitingi ye ya politiki isanzwe imbere y'abamushyigikiye nibwo uyu mudepite ku rwego rw'igihugu yagerageje guha ishingiro amagambo yafashwe n'igitutsi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ku wamubanjirije Joseph Kabila imbere ya diaspora ya Congo nyuma y'umukino wa DRC na Portugal byanganyije mu gitego 1-1 wabereye i Houston muri Amerika. Kubwe ngicyo Felix Tshisekedi yaragamije kwita uwo wahoze ari perezida imbwa kwari kugaragaza ko ari umuntu ugomba kubahiriza amabwiriza y'u Rwanda uko yakabaye. Ni mu nama yagiranye na diaspora y'abanyekongo i Houston muri Texas, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko uwamubanjirije Joseph Kabila ari imbwa abanzi b'igihugu bashyize ku butegetsi nyuma y'icwa rya Laurent Désiré Kabila kugira ngo bamutoreze kandi bamukoreshe uko bishakiye. Aya magambo atangaje yavuzwe na perezida yavuzwe mu gihe ikipe y'igihugu Leopard yari isubiye mu gikombe cy'isi nyuma y'igihe kirekire ntabwo yakiriwe neza n'abayishyigikiye, abenshi muri bo bakaba bari mu buhungiro mu Burayi. AFC M23 inyuje ku muhuza mu bya politike Colonel Nanga yavuze ko aya magambo ari ubuhubutsi kandi ari gashoza ntambara. Abona ko amagambo ya perezida wa Congo ari itangizwa ry'intambara nubwo hari ibiganiro bikomeje byo gushaka amahoro. Ni naha dusoje amakuru yaragezweho, tubashimira ko mukomeza kubana natwe. Nitwa Robert Masengesho, mugira umunsi mwiza kandi muhahe murongo.